Kurirwa mwebwe mwakanze subscribe kuri channel y'abasirimu nta gushidikanya mu gihe wakanze subscribe uri umusirimu. Uyu musi rero tariki ya 18 tugarutse ku nkuru yuko Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yamaze kugera mu mujyi wa Goma anyuma yo kuva mu buhungiro. Kabila Kabange Joseph wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo imyaka irenga 18 nyuma yo gusimburwa ku butegetsi na Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yari amaze umwaka yarahungiye iharare aho muri Zimbabwe. Kuwa kabiri kandi tariki ya 8 Mata nibwo yari yatangaje ko agomba kugaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uyu Kabila Kabange Joseph icyo gihe yavuze ko yafashe kiriya cyemezo kuko igihugu kifashe nabi mu rwego rw'umutekano no mu zindi nzego zose z'ubuzima bw'igihugu kugira ngo afashe gushaka ibisubizo. Kabila yari yavuze ko nasubira muri Repubulika Demokarasi ya Congo azahera mu burasirazuba bw'iki gihugu ahakomeje kubera intambara y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'umutwe wa M23. Amakuru avuga ko kuri uyu wa gatanu tariki ya 18 rero Mata aribwo yageze i Goma nyuma yo kunyura i Kigali, cyane ko muzi neza ko ikibuga cy'indege cya Goma ubu cyabaye gifunzwe bitewe n'ibikorwa bibi by'ubugambanyi bw'ingabo za SADC ndetse n'ingabo za FARDC zatezemo ibisasu bigiye bitandukanye ku buryo umuntu isaha n'isaha yakigeramo byaturika bigaturikana, ndetse usibye n'ibyo ikibuga cyarangiritse bitewe n'uko baharasaniye cyane rwose, aho ni ukuvuga ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC ndetse n'umutwe wa Wazalendo utibagiwe n'ingabo z'abarundi zabafashije ndetse na Sami DRC, harimo ingabo za SADC ndetse hakaba harimo n'ikicaro gikuru cy'ikigo cya MONUSCO ahangaha mu mujyi wa Goma. Ese Joseph Kabila Kabange yaba azanwe n'amahoro muri uyu mujyi wa Goma, umujyi ufatwa nka kapitale ya Kivu y'Amajyaruguru? Uyu Kabila Kabange ugeze ahangaha i Goma kuri uyu munsi biravugwa ko na Moise Katumbi Chapwe nyuma y'amasaha make Joseph Kabila ahageze, ntimuze gutungurwa nuko Moise Katumbi Chapwe umukuru w'ikipe ya Tupisa Mazembe akaba ariwe bosi wayo ndetse akaba yarabaye na guverineri wa Katanga, isaha n'isaha nawe araba ahageze. Mukomeze mukore subscribe ku buryo inkuru izagenda tugenda duhita tuyibagezaho mukajya muba update mu wa mbere. Na mahoro wowe wakoze subscribe, uruha agaciro, Imana ikomeze iguhereze umugisha. Ciao.